Pantak ni taki kurkamas kaptasa hichuru taka fútbol toqeta kamyate oinaka uthi. Bolívar taman kim satanti nakau kutir wil kaurok wawira taman khana tanyat kapkhaniti. Javier Uceda, Patricio Rodríguez ukat Diego Bejarano hupana kapkhewa. Real Santa Cruz tamaj palon flor taman pe ujutir nyang kaurok na tanypanha. Bukan virus akan natawek hutir paksi ururu hit ayata. Nias akataman nakak tawichi agliara natany uyun kim sahaipuru natapkhani. Ukat ukami pan Royal Pari tamam Independiente Petrolero tamam panatawek arum harua pasini. Masurok Wilstermann tamaj pa amistos miljak tamam panatawai. Paipa chanatawin pesca gol chusarua tipawai. Tari pa giriak David Paniagua hupar San Pedro mutun gitaru kim sa paksi tantaihe. Masurok Europa token sumintet tamanakak anat awep hanakiwa. Hichak sumintet tamanakan ang tawin nakapau niya kiptatani. Nias La Liga yang tawin Betis tamak pagol mayro Barcelona tamang patip hiasiwai. Betis tamantakak Jules Koundé hupau arkupet per gol chantawai. Barcelona tamantakak Rafinha ukat Robert Lewandowski hupanakaw golanak chantawai. Ligue ani yang tawin Nantes tamak pagol chuseru Olympic Marsella tamang patip hiasiwai. Joao Victor hupak arkupet peru magol chantawai. Ukat asidin onahi hupak magol zaku chantawai. Montpellier tamak kim sa gol mayarua PSG tamang patip hiasiwai. Montpellier tamantakak Arnaud Nordin hupau sa pagol chantawai. PSG tamantakak Fabian Ruiz, Lionel Messi, ukat Warren Zaire Emery hupanakaw golanak chantawai. Inglaterra markan Copa de la Liga ya tawin tukuya na tawin pulinya tak kutiwa na tawin Manchester United tamak pagol chuseru Nottingham Forest tamar tipawai. Anthony Martial ukat Fred hupanakaw golanak chantawai. Copa de Italia yang tawin Roma tamak pagol mayro a Cremonese tamang patip hiasiwai. Roma tamatakak Andrea Belotti hupau sa pagol chantawai. Cremonese tamatakak Cyril Dessers hupak penalat magol chantawai. Ukat Seki Selik hupak arkupet peru magol chantawai raki. Copa de Alemania yang tawin Mainz tamak pusi gol chuseru Bayern Munich tamang patip hiasiwai. Eric Choupo-Moting, Jamal Musiala, Leroy Sané, ukat Alphonse Davies hupanakaw golanak chantawai. Mundial de Clubes yang tawin Al-Ahly tamak kim sa gol chuseru Auckland City tamar tipawai. Hussein El Shahat, Mohamed Sherif, ukat Percy Tau hupanakaw golanak chantawai. Hichurok Europa token ng tawin nakak utkarakiwa. Nias pa sumointet tamanakaw na tapkhani. La Liga yang tawin pusi kay purok Real Madrid tamak Valencia tamampiw. Santiago Bernabeu natan uyunan taskani. Copa de Italia yang tawin pusi kay purok Juventus tamak Lazio tamampiw. Alianza natan uyunan taskani. Ukakiw hilat kulkanaka yakur kama mahaj arun tawi taknitaki.